ki bapi ni ka channel ke jongi mentapat ngi dan hang ni mat I kandidat jong kasen BBP na po maflang constituency iba doresta marbanyang singinya kan mat I bat khang ki pat ke so thu ya ka nogrem ke ba I yang mani banya khon ni election MLA arjar arpulai ba doris ni sukumen pi platform ya kan mat ni kenya le siki pat ma ki ba pe ni makan ni ka YouTube channel ki ko apat tip kenya ka ba krom jo film ka career ke jo pi ta do pinda mi bara mani khon election nga dei buriu wa la trai ka ni ka MDCL minshwa ki tip ki ka gum ka MSV ngalarung ka ni kam na do snam khat khandai spa proposal how November mat ngayai ne ka ni kam hadu kini ski manganda chong thai ngala trai ki ka keleng la trai ru kerdan ki ba fero nadu ko por ngadang trai astan divisional accountant ngalia promotion ru junior divisional accountant ngalia promotion ru kum divisional accounts officer ngalia promotion shu kum astan accounts officer na poi sdu kerdan accounts officer bat ka bakut kalong na poi ka kerdan kum senior accounts officer haka accounts and finance ngadai bria bula don kinjik tibet haki kam pisa pilai kumno punya pisa pilai kumno punya wat pisa ban pembiang office hero ti ya tei tikam ki babuan pat nang tapat mentapi mau pina wano chen lega jelisan perthai kai go pelung ipi ba hari ya kali ke pelung jema so baka ni ke cikut je fakat jema ki dang biang nampat dei ba hong baki brio ki dong ba hong bula temen de ngaso pat hoj ka bor gamet kalanang no andrei banya compare banya New York bat kini politician sedekar ngada ngelong budang kena kidon kum prime minister mudi ngakai ula cross ya ke proposal pada presiden ke Amerika ula cross ya ke proposal senam tekum tatar Donald Trump ru hamulong kum presiden Amerika wadon new senam kum ta so bo urang brio budang biang ba bat ka jingmi jawa sekani ka election kalong tang kani goi na ipi bagane ke jalla jungi nang ring laksi ni bagayo ka kot ka hiar palat bat ngape hak puli ru kala hiar ka jing bom yo kam ki kena puli bla biang ka kerdan kiri tengah so baki negila yo kon yo ti gindi ka kam ko bistam bosyatrei tengah so wa ngape jigini kala we jigini kursi jongi dan kini ki have bare na tentang habang perkat kata kadung ko mesin bad ngaso kumman jam badada kata ka bakadung spo lada kami sabar brio katrai brio nak takadaw ngayo ta korit na jing sulur ban mi sekani parti politik ru ngamjiet na tak parti ruspa ngajiet na parti waduk ndamji banga bangalich politik kamut ngalich da ka bor lejo ngan ai jing mentoi pai bai jing siar taka bangiling imut kata clean politics te khanang bantai kalau we bantai khanang mengi ninya im gini don gini kermen gini kuan gibet gini ya ka next generation du kawan solong life post nam na san post nam dia ta de gini juna ba blay ngami bukan poi sekni politics ngale tru ngam ong ya kani ngase puson ngase perkhat lagi ba blay tang to bu pisau yele politics ngaru ngala biangi banyele politics langan don tang lai lak sulak la iban syang surum seneng ban yakun ya kani election kadai halor tanu dem kani kori skamba kebangam ta kamdi tang kani kalak ta ingam ta asnam lesnam bat ngaung kibri ki ong yang apa oh ladanya le politics kan expose kamlong dei benda le ta dei benda
lej ban a ji rap ik seng balang nane ban le ba ki brio dak ba pulut pisa rengan ngai pi kane kala dei ka century ke ba ar puwe te kane ngi de ban penduk jingwut ju khat ka pete internet mata tang si sngi la expose bro ko la expose bro ko pete te halor ni kan ring ngas ko wa ta ka jingong ju ki kamla da ban te ban kedong ni na tengah mi be cikni politik semua no te hakaji pa yopi mo ba ka ni ka ma phang ka sun si ki jingdu na ki jingdon kam ki ba pi hakani constituency ni kabuan pi ke jingduna ke jingdun kam habi keren yang tak development karukam perkhat kini perdan hakani ke sanyi ma kasan pertai kelong tangi ke tak development ringa ngelasyang mentari kum kandidat yang BPP ngasyam ba hakani constituency kum ba ars pak sanfuk lam tari empat bentang surok rong du kini kelong ke i pinsi yung ni la dan mata century ba ar hui ni sko ta kami kriya kala kiu se suin rei hang ni long kadang don di jinduna la ta pi kani ka surat tambe no sha this thain nang yo no klang pi kam ju bhala no no hadu ban pai to palat tersat no pai hui lai de pirung isto semua sedang pinami hi tak liurung gitu pindalai kadang kelti wisna raken hadi kelima ngong kadno pia sina kini surat yang dagen hadi ngle yelum ngle kin show tang lai lak kabla sulong balik kali mulum lah kali baret lana ka kinjap forwheel kani ka bolero pick up pinpek kani ka surat na than thandro kabandrung sidu sa like mungkin kampat don taka surok rong nene taka laptop tapi pek halak nong rem kaju tengayi gini pada kata kalong hak kilimti kisengkian dan bang apa dulu siapang kakot kakya ngingi don hang ni hak konstitusi muflang ka CFC ni don dispensary Regini kita dispensary kita wairu kempat biang ban ai ki sumari kelung ki baru tentang kambiang tadingi keren lele kata ka CSC lele kalong tangkum ka referral health center nomor balai kalong kita ka CSC ladan trai kam ka up to the norms ladan katkum ka kerdan ka bakadai banlong ladai bandan sangat spesialis ka core x-ray machine kiwai core bantas ki infrastructure ban diagnose ban tip ya ke ai ke jat jimpang rei hani ka CSC jungi kalong ba sosi ba lada dei jimpang la de long hi rei tang su dei jimpang ki bakham e kendiat oh ki laong pi ha ban le no shata ni la phone cha civil hospital it's so congested kala kham ngia polat ki ong tementa ni ha bu chu ong e phi khele no chuna saret le chudlan le chabithini le chespoker ne le cherobat hospital katba ki tak private hospital ki bu ngin ong bangi nang ni tadang le chata la da dei jing pang ba kham e la dan sa tang stayo nalor belak hati ngi kita ka MHIS na next smart card sipaw ka sanjar la siu lupa i baitas la siu i by the way ha ka por bami tang stayo no i fi ni ha pa siu digi life ho sapo ja digi nong kendong pli ki bri ki baduk no i fi ka siam ke jing sistem ko ba e ba terda ni kum ko tak parti pi ngal danga ki bri kin ye jinga kum no iswa tuki nganyele ben kenti ben ye kata kat ko badai kedan ngan yasa ha assembly na hanglo bangadai banyak keren ba kenang ba kibri kinyo kani ke jingko jing khia kadai be sikni kadai ke jing don kam tam nota ga yo ka kotru
kadai belong kadai kabakibri binyo igi basic needs banyo ikabam kababyang kakup kasem nangta kay lad ding suma kababyang kanang ba kata kalaway jongi kanlong makamsuk kay kini baduk da kin hapsa artayo lani sibla da kabil ka poy di kilap nganong lepi ki hab benda lut bat masih bat belang kat badon ki hab benda ro wadi ki jeka puta kanang banyo ta ka jingkoy ban siu ta ki bil hospital Kalau ngai piu koi bangai ba kesorkar kam jo la ban kulit tena ban igini ke private hospital ta kalau ngini juga kador jiki they are charging at a very sorbitan rate ka rate ka bahe adu tata ndoi kesorkar kam jo pe tena ta ngau ba la lagi brekin pe jinga kum kandidate ngin pe kata nang bau pa ba odi Pajak babun pun betul. Ti aku dapat ni bah konstruksi fi gibun bak sing kibrang e materap karen fi kum no ki nong rap kilang kum Karep karyang dane ka agriculture habi kan kitin pareng. Kanile ka dei ka backbone dane ka budlum jong ka jella ka jemi. Batru kumju ngaong yagarin dia barakawai. Kani ka agriculture kadai budlum jong kayo kakot hakari India batru hami khalaya rei habingi pe yagane ke jingrap ni ke sorkar kam dapat yo ngirap mentali le tang jaka balik dirum dasu kador kamur nadon kijinya ke sorkar kampe nilai kimar sport ni siburat Hakador nginong gumno at throwaway price kapasulit pisuburat kata kadai jing sem dige jong kinong rep ka fertilizer no nando baban haksnem arjar kasaw te kanero kalakta i kinong rep kaba kador jong ka tang sanspa spaket nyaban thiet khat sanspa arhajar kataru teng yo kani ka penlong i kata komrep jongi kata bigi ong ka green revolution ka bapendon kam di ki duai fertilizer duai sbo ka ba ajing im yengi haraski dan rei kani ka pensitom sibuon ni gidorap haba kani ka long ni ilat jingerap ru nakinong ai jingerap kum ki blok kum ki ngai ba kam dadon kata ka kom ban ka sorkar kan la ban ai tangi ki ni puar telar ki ba ngin po menta nama bla duna ki nang bla ten rei ngim ju i kata ki bro kini kim long ila im kata ka juk ba ar pu ispas dem rei kar kom haka jing let ki hna sa skul kinong trei kla duna te haba kila duna kinong trei kani ka rukam trejeng kadai belong kendiat capital intensive da kabadon kita ki puar tilar banyo kanang ba kamyo akador batat bat ban kamla bun akabapu akaba nitrei te karep kapenkha ya kiri jingri kesnyang kom ki masih yiri hadam gini ki jingbam ki jintang kba ki jintang i kalong kito gide ki bai produk jong kar kusyor ngano hi kani kar kusyor ndai tang bangi perkhat man tulong pisa ndai gide ru kabun kersyani kabam kadi hayeng sen habingi don kakper habingi rep kemut babuon ngilalaj betit kata kersyani ya kajingbam ke babam menasni ini ki ngalong ba hajing syat sarkar kadai macam kiaba ya kini ni kini ki johori kini ki pan ki bami ka por ka ba syad khar ka long off season dan ka ba ka sid kam long seni pat meliru long dalda tak sarkar kala bisnayo ekspor tangbat kari Bangladesh dan ka ekspor siki kari lajong ru tangkum West Bengal dan
sikiwei pat benta jong ka asam lu kani ki jingrat ni kampadap dan rei ngapai hande ni syak yat hakta ka jingbom syo sokar tigini ye nganoi pi bat nganong ru kubakut kalongwa ladangi wengno ya ka agriculture ni mainos ya ka agriculture nagani ka yo ka kot duni lalong jiru Kalau dia te hawi pat baka kan ka puli puthi ma education hani ka thang ka jupi i mu kala biang ka dan ki college dan ki school ke tuli puthi ya kini jaka duni nganoi pi ka dang duna sibun marahni ki government college sukin padan dan katai ke science college santai ku badang empat pois de sinoi man empat lang sedang ma tenrei kidan ki school balang ki college balang ki higher secondary school ki bede ki jong ki balang ki ba tenrei nanoi fi ban hadu kan dabiang ban ye penrengkat kerdan bat ki wei pat ki school ki bisa sor kadang duna wa rei bani keren rei kita ka sapang ka education haki por Malaysia dan kena ni nadu tu Islam badang yo state khat kendai spa nyu for kani ka jela jungi kadai ke educational hub ka bagi beriu nak leng sodong nak kathan chatai lam i ki wan puli ni slo rei da jing bam don kata sarkar ke bala ka baya ke balai dar bam sap ini ki hadir kitu ki por biyo state kadang kala halak sini bat mentan oi fi poison don university bi issue certificate top tekene glapen down ni kami khliya hak puli puti kumon yawan puli su awatan teng kitagi private university kidai bisu le top tekene glapen jabo ka khliya kawan rak sunu ni ka mi khliya ka educational ban long hapo slak jat sunu kena mas koi pat ngakwa bagi ne fya ka khendet chang ka tingom yo kam jam kisam la na kelen ju fi ke ka vision na pek sam kam tam yo kam yo jam kani ga yo kam yo jam samla nanoi fi sisi na puli ya ka wei kot bor slong tai ka komen dan ke report bagi reporter jong news secretary NEC keteng la klet te uang ba mental ini kini ke jingerap na sarkar India ya kan is menchwa kalong tang life sawajat lo lingba kan Northeast Stand Council but Ministry Development of Northeastern Region life sawajat lo haka khatlai khatsau menta pat keladang double susu adu 76,000 crore nyau pound riau hajar crore tenrei habak ka komen jungni urang ba uang ba hang ni po kas jela Northeast kadon ke migration jong ki samla puli ladon kedan bahe but kani ke penlong ba uang ba kani kadai kajing bom don kajing sengkam lack of job creation and employment opportunity te kani ke penlong kena semla ni baki nek sabar ke jela but teng sabar ke India kalong ba kam don kata job creation menekar kom ban thau kam ki jam kan don ke employment opportunity yiki beliau ki babdadon ke kerdan bat kapuli puti tekani long ba ngala puliru kot kubor long times baka mi khalia ka abel na ka NEC tang lai person kata galong gawe bat abang ipek ni perkhat kumna ulami sifat belong politician ni dai ban snai geleng khatrei ni snai geleng khatrei
baki kena ki belak biang kedan kinyo bantrai yang su ainuk sai pi ka sarkar kamla ada bandai yai kum katika MCCL ka maulu Ceras Cement Limited kadai ke jong sarkar hakapuar bangi ngedang kena katika MCCL ka ayi do bilat ngimtip banyo yun nang do do bilat rate ngi we depend lengi shani abai how tau do bilat sora ha henrei menta no pi katai karkhana kamla su pumi do bilat tang sibeniru loong bat muswa katai kadai wet process henrei bambuan menta kini ki kajuk menta kil employ de katakan dry process Rai balika sarkar kamla benjeng kupit begini ki cement factory bidan sinis jantia kini ki dalmia kini ki amrit tekane lalong kajing penduk ye keleng hatrai balda kinong sara kadang don kani ka MCCL Limited nanong ipi kibri yang tu babun diki spa diki hajar kinyo kam kinyo jam kumjuru nganong ipi kam sarkar ke sarkar menta ke sipun mi teng ni kam kontrak dadan stang birokrat bat kita kontraktual labor henrei kita nganong ipi kemdan ke responsibility kemdan ke jing kekri kemdan ro ke jing tebet nomor rasiong ole kam ta bi spek yang to ga komputer le kam ta la sim tip henrei ni dan kam ban sop ya gani unemployment problem na kaliang ke sarkar ru kadai ban pe ban penmi itu hikam bagi beri la tayar ban penmi biang itu hikam ban sna ya kata buat jet ka bayadai bala ban le kata ka buat jet ka bala ban kentiu ya kata ka kia ban thong kita ki specialist ban the di kor x-ray ikpet si kita ki infrastructure ki badai kat kum kedan to habi ekran nukta kalong ike be ek sarkar tangba ke sarkar jumi kadai haba kaduk kadai ban control ya ka government spending kani kejing te lakam ya government spending kan sayarap ya pelatin ka mdai ban pulut ka di klur di folklor nganong ai bi kita festival ki bamdai jumi kum cherry blossom laman kapor bra celebrate tiktak cherry blossom diki klor tingkala cipulut ai sarkar dai ban kiar kum kita kadai ban ubrieu ban kieu ban ruspa yelbi udai ban long ubrieu bokunai lada umla ban kunai umla ban kieu kalong lan ai lada pihe kamai pinam kamai lada pimnang ban kincau kata kajing kicau jong sarkar kemut suki kan pula Henrei habing keren ni kata apa ni ya keren baji ka clean politik Henrei habadan tak dirty politik ka jing sosial bo bangsa te kalong ba punya keren ka be ngi la ngi dong no ngi la no tai dang dei klima ngi dong yu ladam bora hubri bosta Henrei no pli kala nung man bun keren umla so makna da pila de experience mah program officer jo kanika MEC alma pom ni sebi ke Jepang tu kanika ka buat pembuat kadon si pila pun MEC ya kanika MEC long ta lalong batha di department la jo hakapor bangar ngadang joint training kong kum wastan divisional accountant la trei hakawai ka project hati post stage 4 kebab nla penmi boarding 60 megawatts. Dia kata kapor, it is the talk of the day. Kadai kejing keren jengi man lakpor. Bahaya kani kading senungin bu. Kalong surplus. Kadai kipor kisini kiyan. Mlap biasa. Ndala pli ketika EPIP. Kadai industrial estate. Kum to kejing rai kini domestic, kejing rai dan kini small scale industry. Keri
kalawan kajing duna boarding. Kini kajing duna boarding ka kata ya ke MCL. Kala kripil ya ke finance jong ka ME sial. Nomor balai ni have to depend hak puar purchase. Ni siu ya ke nipko, ni siu ya ke PGCIL, ni siu gitu ya harna chali puar tedar. Kebakot ceduk kumba ar folklore khen aburi cimla. Tapi nakanika kumka tian dilos kamut katon transmission and distribution loss ruka ini daga revenue bawan kamut kaduna bha te bengin pentulun ni kam sistem but industri gibedan haber niru kadon kijingate te uji kadon ka subsidi dole kador khantat te ni thie kador badan dengi dia pak long batat te haktar pun te kini ka pentron kai ya ka MBC dala adap karam dala bamla siu yak puar purchase ka sarkar ini kalau simnaram ka sulong bak koranti kalau kum korantor hak puar dokter mga lasim lais pa absan tulur naga PFC kini puar finance corporation nanai fi tang lai benai sebenai ka sut lalong diklur dua poi ben service si kiti loan ta situ ta sampil bari ni ha pro bandu tu dok no mundan pisa su ini kajinglong kajingman hang tei menta kani ka MECL kalong ba ka accounts department ni point quarter kasih service bagi kiti loan kasih service bagi puar purchase dalakut hubunai mesti tulap yagi no trade jong mundan pisa su ik pensionar lain naik kren ngiyo adalah jan kut benai teng arbunai teng lapoi sama kut ngiyo banoi pi ke ba sosi kalong baya kata pension contribution ke bangi ngila contribute lupa from the day one of our service hadu mentanga ke DCRG ke LEB empat yo la saus nam la tayar yang empat yo so keluar ini saya pun di nong trei bakti ibedeng dan mata rei ketaru rei sarkar kasgo kuno Iba kum wini senior officer mau belat tip hai ka experience kam ki corrective measures ki baka NECB ni kami sekali kali benek bang wini corrective measure tegelung ma kani ka state ni kadon ka kani ka hydro kadon potential ban pumi ding bor electric lingba ko tenre ya bapet mentapa kini kiduna pelata bat naba sim iki kamru iwe project ibarat ngano ipi ni lape ipisa la ijenang kanika kai ketua project ntai po karu ka kadol project tekadon tang R4R megawatt telanang commission mutatang si megawatt 7.5 kat nora udah ke jinglut kelong kumba sanspa andre folklore kat kumba disclose dapat khobor CM dia tegalong ta kai kini menta ka long very high cost of construction kena ketakadaw sarkar kadi banwat lah te kadai bandru kulit ru ya ke boarding kadai ru bandru kulit ya ketaka transmission and distribution loss kenang ba kan kiyo kadai ban biang kinang trei kadai bandon kinang trei bandan do no po kum kibetar da kibel klak khantam mitar da kilometer da ngini miyo bil ngini miyo remedi baik sarkar pan nanu yefi jika bakan pet bai kita bentar di bapo ban biang kam kerja da ong matrikulasi
ka lupon kata je wandra ka jing e kemut ta ka jing yo hi jonga kalong ba kala don sha ka jing duna bor di te ka sarkar ka dei bende ki ban snai project ban treye ka balong transparent ba ka jing lut ka dei belong ko kham duna mental da ken ben meeting unit tip kan long do kan no ada sunspa real folklore nak benta 7.5 tegabut unit kala he pla sarkar di bentuk menwat kala baik ini cost of construction yang project kadi belum transparent but kepada pendekam hakim di kepada kenapa ka jingi pun kita kan wala ka jiya no tiba por kam sha ini ni se ke ika ni don mat on membakan ka channel jingi ya ki nok ke bot to kam on se ke ko ka ba ne ban ye yo gombo e ba ka ban on ta ki kan ta ki na ini no bot to kam on ya ki nang sebut dah constituency plan markani ka parti jungi kadon kata ka filosofi ba clean politics kadai tang kata clean politics ko pun khoi no ay ta dirty politics mar ka jingmi na ta dirty politics na ka jing syar bo sa pe kibun ba jing kalon ki jing tei kum ka assembly kum kata ke inter state terminal bostan kata ke jing ya le dublia thit kadi police headquarter iras kam kini kwe tingi dan kam ongi ki pidei ban sutho kai ba por election do kalong ba kanika ideology ka jongi kalong ba ni kai te ki brio yakini ka bor pisat ba wan shwa election kini ki freebies ka pisa ki ai ki jingirap te ngiong ki bagane kalong ka jingriam to kiar ye kani tala pikwa extensiar go ba pin kiar ni kini ki kanang bi khun ki jumi kin yo i ta lawe ka ba life host nem sedin ka badan ki jingkermen ka parti jumi ka dam ta vision statement ka ba ong ban in pin ki imbiang in pin yo pan in transform dan pin tola to revive, to restore, and to transform. Kadai kata kanurin, kabangi ngilit, saki ni ginong terbuat, ban hikaya ki, yakta clean politics. Baki kerman lu baki priang ke mo Na kerudon deketing kerben, mana i spai ba anta, spai ba kelas dang masuk ba, na ong ba, lada Pias slow to por sha ba la wan la de ta la le ta o gi o bo ha o la yerap ni ta ring o gini ki boy kalong ma la su do wi e khwai to rem yak sia na snong de ngap not bro khoi deni go gi e kalong de un su su ko ha ba briu ula bu do khwai po te ka siar ka de starting kan selut tang yuwi kan i ekwa tengok ba ada pisu tu ta kani parti yuwi kadai parti babiang kampat don di jing sabria hi kani parti te wat pe yano ino shoni parti be pinyo ai jing sesar ko ba ndai be pin pe be pin pe oh tao candidate tao biang thep yu ni oh tao kan ni pa yu ni oh tao bom long ta kam long ta phinam yo ya kejing sia da phi laklat no yo buri sin ba pinjeng tu labiang ba jeng dan rei ba phin ya criticize oh bom long ta bom ju kon bru pihak banyak salah no tu buri sipor pintep ulong kum no tu buri kata de ki kai jung mengikren ni botas ba
Tada biso kata kajing ikai ini, kajing lam ini toy sian pura. Oh, ta. Disebut mak. Ta. Sangat kejengkan fi. Ta.